Шубашкарда көшкурманны сене итезембе худшынма булжаган ядарлы проект бұрнышланат. Созырзыне шедюих сансырлы хадерзембе узугурмахынық тарашы. Хыне еверлі шкулда вренеген сен пілівіне Лев Толстой яджелі библиотекара иртне конкурс радерслеріш. Визентин умайжы шуржугайла хызине хызем үгереси бірге үмітленмеде бұлдарман. Халі варашым мұланақ селфи дваще. Ядарлы курстра выдырзагыр жин пілуилне. Проект авторы Николай Парахин куш курманшин зембешлеме хыйвыгыденже мускавра вренне. Халі шав білеве Шубашкарды Толстой яджелі библиотекара ыты сузырзене барать. Выл шутра смартфонды ядарлы хужымба узугурмахынық тарать. Унчен чакшымылық сырмынле бұрыннажы, тещихе бірдезе күшкурманны зем. Вячеслав Пагеев телефонба книгезе метлеме кымыллать, терлі юргеведе ала айынжех. Шабақта арзин шагынба гына ширлағашын мар. Кувал хальманаларавал, я водитель бек. Рулит тума врензе, калстықпа шорги бебе рулит туза бырап. А шол женже шымырлзен хамын юзама герлы болат, юзама білмес. Например, иртны расхине мургашран дохрын конда келме, ман сасы біттірі. Перезагрузка думала. А куча гурмас хамду емес. Бір жина бардым. Ебрине бардым. Никамда дузма. Так и жағында телефон зірді. А кейін жоқ неп, звонит тузарап. Мағир штух машка. Хальги шигну майзем пурныша анлырах кізді бұрайшы. Светлана Афанасьева да телефон бахыне ирекле дуять. Врендеме iPhone игерне. И илзе ядым Android. Мана Android пал айхрақ шымылырақ ішлеме. Мана бол ұтларақ келішірі. СМС-кізім яма булать, калашма булать, интернет-ра контактынжеларма булать, WhatsApp-раларма булать. Ачазыман худшына шетерлі конкурсынже візіне үгеребе видеокамера бажав телефон жинже. Николай Парахин бадинже вренме ты регион ранда келеші. Анна Князева Ярославльде күшкурманы және организацияны ерте бұрать. Выл шенелік пейдікі зықлы білдерчі. Мін вреніне варатет слевертерзе шерпледеші. Сузырзем негам бұлышмазыр хыземе хуладырық шуреме, теле информации тупма бұлдарды негідардашы. Кувыл віземшін пейді білдерішлі. Шавынба күшкурманы зене тізембе худшынма бұлжаған проект малашне де бұрнышлане. Чвашен Гларым Надежда Александрова, Наталья Егорова, Виктор Степанов.